Reka ngushimire wowe wakoze subscribe kuri Mugabo Real Estate, aho uyu munsi noneho ngiye kukwereka imari nziza cyane y'umwaka. Iyi nzu mubona yubakishije amatafari ahiye yose yose, mo imbere irakoze, ibintu byose irarangiye. So irimo ibyumba 4, salo na salamanje, dushe na tuwarete ebyiri mu nzu. Ni inzu nziza ifite salo ihagije, buri kimwe cyose. Ngira ngo mubona ko iri mu buso bwa 300, korotire murabibona ni bloke sima. So ni inzu ya konoshi nziza ibura kuvugurura irange gusa kuko yubakishije amatafari ahiye. Noneho by'akarusho iri hano i Nyamata mu mujyi neza rwagati. Ugeze hano kuri uyu muhanda wa kaburimbo mushyashya, uyu wubatse iruhande rwa hoteli La Palisse i Nyamata. Kuyivaho ugera kuri kaburimbo ni metero, nimba zikabije ni metero 100, ni nka metero 100 cyangwa 120, kuko uva ku nzu neza uhita ukandagira muri kaburimbo. Ni ruguru gato muri metero 100 ugeze kuri kaburimbo mu mujyi wa Nyamata rwagati. Mw'abantu mwe, iyi ni imari. Iyi ni imari kuko irashaka miliyoni 28, ariko kandi n'ibiganiro birashoboka. So n'ibiganiro birashoboka ko mwaganira akaba yagira na makeya avanaho. Ni inzu nziza ikoze neza yubakitse n'itafari rihiye rwose. Mw'abantu mwe, ngewe iyi nzu nayigereyeho. Ni inzu iri ahantu heza hatuwe muri quartier ya VIP. Ngira ngo murabibona, ibi biri hano ni ibibanza bya site. Ngira ngo mubona amakadasiteri arimo, ama etaje arimo. Ni ukuvuga ngo kuva kuri gare wigendera n'amaguru wakoresha iminota 5 yonyine gusa ugenda n'amaguru, ukaba ugeze kuri iyi nzu neza. Hano nacishije mu kirahure, ngira ngo naberetse muri salo kuko nasanze badahari. Ngira ngo muri kureba uko muri salo hakoze. Ni inzu ikoze neza ku buryo bushoboka.